Hadian ke Jingmi no uba Victor Rani bolong MDC ke Jirang na ke parti NPP baliban penyesok no sya ke parti Kongres. Da ke jingya perkat sani bha haki artili ke jinglang. Ki nongyalam jang ke NPP Jirang blok menta ke sengi kilapan pendapat ba uba sastana sotun bolong ru MLA banyak kun ke election MDC sya ke Khas Hills Autonomous District Council ke Bansalong Shen. Ya gani garai la sya menta ke sengi haki jinglang balak pelong ha bani hat ibai district. Hagani gesi la idon langdu da kinongilam ke NPYF ki longkmi ki nongilam shnong bat ki khna samla jang Western Jirang Eastern Jirang bat na GS Road. Hadin ke jingilang na kalyang uba Siudor Singkli ubadi president ke NPYF Western Jirang Block bat ke kong RU Kharbani. Kilapan pau ke jing songu bat sau kemen ya ki para nongilam jang NPP jang ke Jirang ba kilap pediang na ke jing kemen bat yang menjur renti ya garai ban penyakun baik du MLA hakini ke election MDC. Wala ladon laingut ki balapan ya ketiket bakentup yuba Albertus Lapang ba Kitbok Lang Kongyong beruba Balawan Siemyong. Hendai nakadau go jingkim palat kapor la pensangek no badrai ban aibet da kawi kesur ya ka kerteng ba sustenance bat ki kermen ru ba kipat ba ki bajuit berkersan ya ka parti NPP barok kata menta ka kentiru ken ai ke ju ke jingit ba ke jingkersan ban penjab dan burom yo badeng sustenance satun. Inong kibatman jongka parti NPP nagaliang jongka Jirang konstitusi hakaban kong ni penpau ya ke songu hakabau blay simaino ya ke parti kebangi don hakijingalam jong MLA badan borong jingi ba YouTube ibadang sosial satu jadi ke belajar hakini hindat sini hakabede begini ke parti ke jingi hakaban nagaliang jong di sitting MDC Babu Victorani ila isaino ya ke kam nama kata kalau pelong ya kena ngelam di Bahmat di Tinduan ke jingkit beli rengkat pada MLA jungi hak kebangi la yalum ya ke meeting balasim ya ke jimut kasur ke jompai ba leng baki nong yalam ke Bahmat hak keba laken kuk ya kena nong yalam nakaliang jong ke Western Riboy bat nakaliang jong ke Eastern Riboy di gani ke GS Road bakal karai dan ke jing school jumut jing galong hak jing lengkot jong ke por nyala sim ya ke juga sur bakata kalong hakaba di MLA badan borom jini inhab ban sim ya kaneka benta na ka benta kaneka election NBC ba inlong kum kandidat na ka benta ka Jirang konsi hakaba ibat neka election NBC mentau arah jarak pusan dikata kalong ka ai ka bangim sim lakni lenti ni singaw ya ka ban penpau hakaneka por akmat jongki ki social media kinong patai kubor ba ki pat ba ki dei ban singaw thu ya ka ai ka bangim sim la mundur nisnyaw ban ong hakene kapor ba ublay bastat uyalam knang bat lang ba ka jingalam ju unidon ka jingkerman ba ini kandidat ibadai MLA jungi inpoy sekathong kabadon borom na ka banta ka election MDC kata ka dai kabanagal yang jongi ki pai ba ki badon hapo ka Jirang konsi didon ka jingkerman lang ba ka jingi trilang ka jungi bat de lang ba ka ne hakane ka sing kan pau ba ublay te ublay hi ulong sya bastat ya ka bangim sim lalang ban mudur lang baga jingalam juga kala pelong ini bangin yo banja kendu langkum ne rengkat bat kinong yalam jong ki samla ki NPYF ki long kemi bat kum juru ki long pala ne ki rurang ba ki bah khmat rengkat bat kinong yalam snong ki babun nyala yo banja don rengkat hagani kopor namar kata lengkot pau ya ga jingsungu banja don ru ki kermat skam banang ne sekman ninya kristom rengkat haga jingalam jong MLA badan borom jini ibanlong bukan na ka banta ni election MDC arah usan publish ya di media atas nama kemai besuk pada negara por ki long kumi kiba don kajing pitsia na ka banta ka parti hadin ba kadon kajing rai jongi MDC jongi ba Victorani ba ila resign na ka parti nila don kajing ki jingmut ba hakine ini ipor iba kandiat ka ladon kajing strong hapo ka umdum kumno ngile tenrei ladon ru katu katne ki rang biru rang ba di bla perkhat ba da kumno ngile nang baka parti kanum sakma pikilia rai bat kilaya song perkhat baka wei kajing mut da wei kajing mut ba tinya
bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun ba insim ya kata kajing kikli namar kapor kelalong ke balengkot bat melak syu ban lej ban penitu sekisnong pitau di jongi ya kita kiladon ki kandidat di bala ki katukan ni kandidat di bala ai kerteng rei namar bakir ki snau don kajing kikli ya ke parti balada ngingin ya perkhat ya ladi kamlong ka ba sup bangin job nrei nang baka party kan yo kajing job ka badon buram hagan nega election MDC ila IT sya u MLA jongi iba sosini sotun ba in simhi ya ka benta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mengi baro kilong kuming idap kajing sokmen habang yo sngo hawat hapdeng kata kajing ki jingmut ngila kemen bang yo biang ya kane kabenta bai MLA jongi la sim ya jingkit kli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat ngingai dulu ba mangiru kum kinong tre jong ka party nginda tre sitomru nang baka party kan wanra ya ke jingjob ke badan burom kum habis ni di balalik bat ngej skam babat tirang ba bat ilong kumi bat i samlang ini tre lang kaju kawai ke jingmut banwan ra ke jingjob haga nega election MDC kublai shibun NPP kublai shibun itu